Cara bina dashboard, analisis jadual penghantaran, delivery schedule. Dashboard ni boleh tahu total delivery, kuantiti hantar, barang dah hantar, transit dan pending, total lokasi, total jenis material, hantar pagi atau petang dan bilangan barang dihantar di tiap lokasi. Jom bina. Tulis analisis jadual penghantaran atau delivery schedule. Dan bina 6 slicer untuk bulan, waktu, status, jenis material, lokasi dan penghantar. Dan bina 17 kad untuk total delivery, kuantiti hantar, barang dah hantar, transit dan pending, total lokasi, total jenis material, hantar pagi atau petang dan bilangan barang dihantar di tiap lokasi. Dan bina maps, lokasi dan tabel perincian untuk tiap delivery. Dan bina 2 donut chart untuk status dan waktu hantar. Dan bina kolom dan bar chart untuk total hantar ikut bulan dan waktu, total hantar ikut jenis material dan status, serta total hantar ikut jenis projek dan status. Siap? Senang kan? Nak belajar dan dapatkan dashboard ni? Klik profile.